Akka volta. Ora jirtanis ka online jirtanii konseri tokko agarta hoggaan ol seenu dadhabbiin qaban ture. Naannoo kumne dadhabbiin qaba. Kalee guyyaa guutuu 8 am to 8 pm. Ayyoota North America irraa ol ga'e wajji ol ga'e ture kun kenna rakkataa ture. So I had a very long day yesterday. Samboota Zoom meeting qaban ture. Gara manas 4 am itti ka'ee dhufe. Egaa as dhufe jara kana wajjin warra iddoo adda wajjin wal ga'e waan ture. I'm getting old, you know. I just have to admit. Akka duretti akka guyyaa deemu akka dandeenye limiti kiyyaa isaa jira. Dadhabeeti malee nagaan qaba. There is no problem. But I'm really exhausted. Bobuna kana tokko fitee Red Bullis dabaladheetiin jira. Hoggaan madaraka irra kaa'ee haasawaa eegale energy ni dhufa. Of recharge, you know. Like a car. Sanumaafi warra Dallas, thank you. It's always beautiful to see you. Amata meeqa asdeet deemna. Arra wanni irratti farda usniyaa tokko qofa. That was the biggest horse I've ever seen. Yeroo gaafa galatoo maraadhu. Farda hanga wayii dheessu fi geemanni kaampanii. This is a good community. Yeroo dheeraadha asdeet deemna. Yeroo hunda gargaartanii dubara dhaabattanii waliin mari'annaa. It's a dynamic community. Yeroo hunda dhufee si wajjin mari'achuun hedduun gammada. I just want to speak about someone, Elias. One day, we never believed in hierarchical leadership. There should be one legamari if mittility is adi if you it never would. Hirio Matamanna, comrades, were friends. This guy doesn't age. I knew him 20 years ago. 2005. Who? That one, you know. Well, I knew him I met him, before I met him we started talking in 2005. The first year I came to America. He was older than what he is today. The kids were like, one was not born, I think. You know, everyone was a small guy. Ega Gafsa Walihidan. Kambar Walihidan. He has been my right-hand man for a long time. We did Walde Dargagoda, and the other time, Gafan the Gara Prokop, Walde Dargago, Wali Jarre, Duba, Avaska, Mambuto, and Jari, Boroswana, the Jarvan, they Nukes down the Ariani, but he was at the back. Sambodas, Gafa, Oromo Vertis, Timome. Osas Gava president, he was my man. I think I spent more time on the phone with this guy than with anybody on earth. It's incredible, you know. And I think that's why I'm deaf now, almost. I'm not deaf, but it's going down. Of course, there is Bosnia. His partner, his wife. You know, this thing we do, one need to go, for us, we are at the forefront. You can actually see our sacrifices. You can see the hardship. You can see how tired I am. But you really cannot see the sacrifice of our women. You know, Osnia literally raised the 2 kids alone because I stole her husband for last 20 years. For the last 20 years, I took him away. And the kids graduated. Now, you can kick him out if you want. But I still need him though. I just wanted to say thank you. We are friends, we are comrades, and of course, he would not have been able to do this without you, the community. Community Jabakaba, hero of Jaja. You know, he says, I will beat Minnesota. I know there are maybe 50 people here, but he always says, no, I'm going to do better than Minnesota. I knew he's not going to do it, but I still say, yeah, he can do it. And to of course, we have this guy, I think he was my security, my bodyguard, my security for 3 months. Yeah, he was. You know why I tell you this is? We are friends and we are comrades. I am their best friend and I'm their boss at the same time. We have a policy, which is work hard and party hard. There is some one we don't talk. But what we do, we have to do
Bashananus Bashanane, 6 a.m. Nikan, take it up. What about someone from Djibouti, Gahara, or security detail to a case? I'm more positive, Jirana will be lonely. Where is that cowboy guy, Nandy? And now, who is the cowboy guy? Then I have to go back to my memory. Why do I say this? Because the people around me are the source of my success. I'm a very successful person. I'm not so dumb and dead. I achieve almost everything I desire, everything I plan. But it's not because of my strength only. Because I'm surrounded and I'm blessed by strong friends, strong comrades, and a strong community. You. Thank you very much. Gavan Kenya Rakau, Fiamma, I think kilo shan in the valley. I will be going to get also a Yanchisan. Warin brother burger kana sentul dari oso nyalu. Kana magalon jadi magala mo sa tinate. Gavan Amerika na dito ti. Bikadura asi gavan biyen dege yesen sa kan genye fi adra kaisan. Nyata na rati kaisa na yoga ni mo gala Kilimanjaro ti be fra busum kabata kamata uya hutam so manu vinta. I just want to say the love you have for me, the love I have for you is the source of our success. Thank you very much. I will open up the floor for discussion. Just let us development. Wala man ray nasa jira rakkom biasa ni woni gurguddo lama makaluf. Tokko lola. Walwara si biyatti daadar keessa jira. Hurree keessa jira. Oromiyaa lola keessa jirti, naannoo Amaaraa lola keessa jirti. Now there is a new war coming up. Dhaggeeffadha. Namichi ammas lola biraatti nu galchuudhaaf deema. Tigraay fi Eertiraatti lola banuuf deemu jira. Just since I started this campaign to stop further destruction, he is adding more destruction. Dubbii warra Tigraay keessa seenee waliin laqee isaanii suuraa banatanii fi humnoota TPLF bakka lama qoodee Isaayyaas wajjin lola seenuuf deema. Lolli kun akka Eertiraa zamana abboota keenyaa sana hin seenaa. Lola karanii fi gaara adda addaatiin lola mutaa'uu miti. Lola Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaadhaa for once for all daaraa godhuudhaa taa'uu deemuu jira. Sudaan has collapsed. Soomaaliyaan fayyuu hin dandeenye. Itoophiyaan darrattee jirti. Ammatti namni fayyaa qabu. Namni xiqqaa shoo yaaduu danda'u wanni godhuu malee Oromiyaatti nagaya buusu, Amaaraan nagaya buusu, Itoophiyaan deebisee tasgabbeessuudha. But ammas dinqisii biraatiin lola deemu jira. I know namoonni hedduun maaliif personalize goota ittiin haftee osoo namichi waan gaarii dalagee ittiin hafe alhamdulillah hin jedhu. I think he is the most destructive human being we have ever witnessed to come to leadership. Amma lola galchuu jira. Biyya sanitti arguu jiran jirtanii mi? Generaalli gurguddaan kasilaa dalagaan isaa lolee lolchiisuudha lolli dhugee. Prime Minister Hayilamaariyaam kana madura aangoorra ture lolli dhugee jira. Prezidentiin lolli dhugee jennaan aangoorra ari'an. Prezidentiin Saalorka lolli dhugee jennaan ari'an. Ammas lola biratti geessu deema. Lolli kuni ilma namaa qofatu hin jiru. Qorannoo I think Finfinnee University mootummaadhaa baasee over last 6 years 1.5 million people died in Ethiopia due to war-related issues. Karasaasaan dhumee fi kabeelaan dhumee fi kabaqatee dhume wal jidduutti 1.5 million. Still maal jaakalee dheengatu galaaltan Ethiopian takka akka ammaatti nagaa argattee hin beektu. It's an incredible. We are facing a very, very difficult situation, isn't it? Dinagdee fudhadhaa. Naggaadee firana qabdanii biyya. Hanga feetetu jaareerra namni waan nyaatee bulu dhabaa jira.
Qaaloomina qofa miti. Osoo ni wali sala PowerPoint ni agarsiisu qaaloomina qofa miti. Qaaloomina meeshaa qofa miti. Ni dhabame. It's not just inflation. It's not only the price going up. There is acute shortage. Bobaan gaafa namichi kun hanqoo qabatu gara qashii jirma akkasuma fakkaate. Amma officially isaan dadda. 250 garuu barbaadee bituu hin dandeessu. Sanirraan gibiraan maal adda addaatiin. I don't know if you saw what you were saying yesterday, Jimmatti. Magala guutuu diiganii fitanii. Sir, did he come from Mars or from Las Vegas? I don't know. Akkuma keeyyoo dhalatee guddate. Magaalaa xixiqqoo gaaroo fudhadhu, galamsoo fudhadhu. Manni ka jiru karaa qofarra. Naganni ka jiru. Dukkaanni akkasuma achuma jiran. Kana diigee fixeeti. Ummanni Jimmaa kaasaa ta'e qunyin jira. Ummanni akkamitti kaasaa gaafata milishaan irra taa'eeti rasaasa matan naqa. You know? So the reason amma loudly wani dubbatu jirru fi dhiibbaa godhu jirru tokko lolli dhaabbachuu qaba Itoophiyaa keessatti. It is a must. Lolli dhaabbachuu baannaan anoo diaspora takka ka harka distii keessa kaa'attanii jirti. I'm all for diaspora to go back and invest, to go back and work, to go back and visit their family. Garuu haalli lolaa kun itti fufnaan 401k keessan hin kasaarinaa. Namni birrii miliyoona takkaafsanii ol qabu Gondar irraa, Gojjam irraa, Wallagga irraa, Baale irraa hundi saabbatee Finfinnee naannoo isiitiin galee amma. But they think Finfinnee will be safe. No, it will not be safe if this war continues. Kanaaf isin warri alaatis ummaa ta'e isin dukkaana yoo gante mana yoo ijaarte is fine. Yoo immoo bu'aa qabateettee dalagattee is fine. Garuu haala kana baatee abukaatoo warra biyyaaf ummata diigaa jiru ta'uun Rabbi birattis ummata birattis nama gaafachiisa. This time we are not going to be lenient. Expose goona nama kamu ka biyya sanitti lola deeggaree ummata keenya biyya teenya wal ficcisiisu jiruuf sirna bineensa shayitaanni ergatu kan nama ajjeesuuf ajjeechisiisuudhaan alatti dalagaa biraan qabne bira ala kana dhaabbatee justify gochuudhaan yaalu. We will not tolerate that. Kana namu beeku danda'u qaba jechuudha. Haala kanaan immoo usnee sillaallu. Biyya teenya uummata keenyaatu keessa candaaqee carraaqee biyya sana waggaa 50-60 roorroo jalaa bahuudhaaf kumaatamaan lammii teenya itti wareegne amma maqaa keenyaan aangoo bayanii nama keenya fixaa. Qabeenya nama keenyaa saamaa diigaa haasidummaa akkana agarra. Maqaa keenyaan waggaa isaan biyya diigan callisnee ilaallu. Ibidda itti shidu jirra amma itti shidna. Ibidda kanaan yoo tole ni diriira. Ta'uu baannaan ni caba. Yoo itti akkanatti. Kana waggaa jennu isin harka dhufisuudhaaf isin mirkaansuuf miti. This is a position of almost everybody in the government, outside the government. Nama tokko ka balaa malee nagaan barbaanne, ka lola malee nagaan barbaanne, diiguu malee ijaaruu hin beekne, balleessuu malee tolchuu hin beekne, ka bara baraan itti sharafaa itti hammaataa deemtu jecha nama tokko jecha sirni sinjiku biyyi sinjiku ummanni dhumuu itti fufuu jechuudha. We will stop it. We will do whatever it takes to ensure we save our people and our country. Kana resolve Kenya akka hubattanii barbaada. When I say Kenya, I speak on behalf of everybody in that country.
I don't believe namni fayyaa qabu biyya san keessatti nama lola tokkorraa lola biratti utaalu. Dura Oromiyaatti lola eegale. Sanboota Tigraay jee, Sanboota Amaaraa jee, amma Eertira jee barbaada. What is this? Dura Finfinnee diiguu eegale. Sanboota Bishooftuu. Osoo jiru magaalaa xixiqqoo diiga. Kanaaf diigumsi uummataaf diigumsi biyyaa akka dhaabatuuf tattaafataa jirra. Banni isin gaafannu nu dhaggeeffadha. We just want to be understood. This is intolerable kan caalaa tolerable ta'ee deemuu waa'ee itti buufuu hin qabneef hojii kanatti seenne akeenyi an amma deemuuf kitaaba isin gurguruufii miti. Kitaaba kan baay'ee online asuma kan ishu. As I always do, I want to have discussion with you face to face. I want you to challenge me. I want you to ask me. I want to debate. I want to discourse. So that both garuftan not dinimne akan jenne. Amma duras waanu jennu hunda. Miidiyaas gaafa jaaru sin marenneeti. Sirna amma duras waggaa geggeessinu suma marenneeti. Kamma kanas ni geggeessina. Either we will shape it up or we will get out. Warri naatoo isaanirraa qabdanis warri killee takkas kaa'attanii killee taan achi kaa'attanis booda akka walirraa laallee fi akka wal hubannuu fi akka marsinitti immoo barbaadeen marii gaafilee yoo qaaftan gaafilee kan mareennu taata ni haasofina. Marii kana cinaa banatti kan godhaa jirra kaan immoo akkuma isin jee yeroo dheeraadhaaf magaalota adda addaatitti wantoota keessaan mareetu qabnu saayyoota wajjin hogganoota wajjin mareetaa itti fufna. Kana irra jira galatoomaa. አማርኛ ናንጀቱ ጅራ እንዴት ዋላችሁ? ካሴቱ ልቀይራ አስቸኮልከኝ። ስላገኘኋችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። ይሄ ቫይብረንት ኮሚኒቲ ነው። ብዙ ጓደኞች ቤት የመጣው ነው ይመስለኝ። እንኳን ተገናኘን። ያልኩትን አጠር ለማድረግ ሀገራችን ውስጥ በጣም አስጊና አስፈሪ ሁኔታ ነው ያለው በአሁኑ ወቅት። ለእናንተ መንገድ ብዙም ለምን እንደማርዳት እንደሚባል ነው። አሁን ግን አለርት ላደርጋችሁ የፈለኩት አንዳንድ የመጣችሁ በተለይ የትግራይ ልጆች ስላየው የኤርትራ ልጆች ስላየው I want to tell you something very important. ሰውየው እብዱ አሁንም ወደ ሌላ ጦርነት ሊያስገባ ነው። ሰሞኑን እየተካሄደ ያለውን ነገር ስታዩ ባለፈው አመት እየተካሄደ ያለው ነገር የሌላ ጦርነት ድግስ ነው። የኤርትራንና የኢትዮጵያን ጦር ትግራይን ለሁለት ከፍሎ ወደ ጦርነት ለማስገባት በከፍተኛ ሁኔታ ሲሰራ ነበር። በተቻለ መጠን በውስጥ ለማስቆም የተደረገው ሙከራ አልተሳካም። በሚያሳዝን ሁኔታ የህወሓት አመራሮች ሾርት ሳይትድ በመሆን የዚህ ዓላማ አሳቂ ሆነው እየወጡ ያሉት። ትናንትና ኦሮሚያ ላይ ጦርነት ጀመረ። በኦሮሞ ህዝብ ደም በኦሮሞ ብሔረተኝነት ተጠቅሞ ስልጣን ያዘ። የኦሮሞ ብሔረተኝነትና የኦሮሞ ህዝብ አምባገነናዊ ንጉስ ስልጣን ላይ ማቆየት እንደማይፈልግ ሲረዳ ወደ አማራ ወገን በመሄድ በኢትዮጵያ ስም የአማራውን ወገን ይዞ በኦሮሚያ ላይና በትግራይ ላይ ዘመተ። This was from 2020 to 2022. ከዛ በኋላ ትግራይ ላይ የአማራ ኃይሎች ኤርትራን ይዞ ትግራይ ላይ ያደረሰውን በደልና ውድመት ሁሉም የሚያስታውሰው ነው። አሁን ደግሞ አራት ሆኖ የተዋጉትን ጦርነት ከትግራይ ጋር ወደ ስምምነት ሲገባ ሌሎቹን ባገለለ መልኩ መሄዱ ለስልጣኔ ያሰጋኛል በሚል በአዲስ መልኩ ከኤርትራ ጋር ጦርነት መግባት ይፈልጋል። ይሄ ጦርነት በሱና በፕሬዝዳንት ኢሳያስ መካከል የቦክስ ውድድር ቢሆን አሁን ፕሮብሌም ነው። እነሱ አይደለም የሚዋጉት፣ የሚገዳደሩት እነሱ አይደሉም።
አንደኛ የሚያልቀው የደሃ ህዝብ ነው፣ የደሃ ልጅ ነው አንደኛው። ሁለተኛው ይሄ ጦርነት ትግራይ ላይ ነው የሚካሄደው። አሁን እየተገፋ ያለውና የትግራይ አመራሮች በሚያሳፍር መልኩ ሚና ሲያወጡበት ያለው የትግራይን ጦር በሁለት ከፍሎ በትግራይ ውስጥ የእርስ በርስ ጦርነት በመቀስቀስ አንዱ ኃይል ተገፍቶ ከኤርትራ ጋር እንዲወግን፣ አንዱ ኃይል ደግሞ ተገፍቶ ከሱ ጋር እንዲወግን በማድረግ ጦርነቱን መቀሌ ላይ ማስጀመር ነው የሚፈልገው። ፎር ጎድ ሴክ ምን ያህል ነው የትግራይ ህዝብ ሰፈር ማድረግ ያለበት? 17 ዓመት ደርግ ላይ ተደረገ። በሱ ስም ስልጣን ያሉት ኃይሎች አዲስ አበባ መሽገው ረሱት። ሲገፉ እዛ መሽገው እንደና ጦርነት ገቡ። ሁለት አሰቃቂ አውዳሚ ጦርነት ተካሄደ። የፈረሱ መሰረተ ልማቶች ሳይገነቡ የፈሰሰው ደም ሳይጠግብ ለተፈጸመው በደል አንድም ሰው ተጠያቂ ሳይሆን እንደገና ጦርነት ማምጣት ይፈልጋል። አይ ነው የትግራይ ልጆች በደረሰው በደል ላይ ኤርትራ ጦርና አመራር ላይ ቂም እንዳላችሁ እንዴት እንዳላችሁ I understand your pain and I want justice for sure። በዛ ቁስል ላይ ሌላ ቁስል የሚጨምር አካሄድ ግን በጣም አደገኛ ስለሆነ መከልከል ያስፈልጋል። በሰሞኑ የጻፍኩት ነገር these are things I don't want to write, I don't want to talk about ግን I am forced because I can see it coming። ካወቃችሁ ታስታውሳችሁ የትግራይ ጦርነትን መደገስ የጀመረው ስልጣን በያዘ በማግስቱ ነው። ሁላችንም የዛ ሰለባ ሆን ምንድን ነው የሆነው? በህወሓት ለደረሰው በደል እያነሳ የሚያደርገውን ውንጀላ ስናስተጋባ ፋይናሊ የኢትዮጵያ ችግር አልፋና ኦሜጋ ህወሓትና ትግራይ እንደሆነ ህዝቡን ማሳመን ቻለ። ከዛ ሀገሪቱን አስተባብሮ ትግራይ ላይ አዘመተ። እሱ በስልጣኑ ቀጠለ። ኢትዮጵያ በሚሊዮን የሚወሰው አለቀባት። ትግራይ ወደመች፣ ኢትዮጵያ ማብረም ወደቀች። he want to do it again okay he want to split ጌታቸውን ፋሽን ወደ ራሱ ይዞ የደረሰውን ገፍቶ ከቻለ which is really scary TDF ለሁለት ከፍሎ አንዱ ወደ ራሱ ይዞ ሌላው ተገፍቶ ከትግራይ ጋር ከኤርትራ ጋር እንዲያብር በማድረግ ሌላ ጦርነት ቢገባው ይሄ የትግራይ ችግር አይደለም፣ የኤርትራ ችግር ብቻ አይደለም። ኦሮሞ፣ ሶማሌ፣ ወላይታ you better understand ልጅ ብቻ አይደለም ሄዶ እዛ የሚያልቀው። ሀገሪቷ ፈራርሳ ብቋፍ ላይ ደርሳለች። it will not survive the next war። ጤነኛ ሰው ቢሆን ኦሮሚያ ውስጥ ያለውን ጦርነት ያስቆማል። ጤነኛ ሰው ቢሆን አማራ ውስጥ ያለውን ጦርነት ያስቆማል። ጤነኛ ሰው በአሁኑ ወቅት ሌላ ጦርነት ኢትዮጵያና በአካባቢው ላይ አይፈልግም፣ አይመኝም። በነገራችን ላይ ይሄ የምለው ነገር ፓሲፊስት ስለሆን የሰላም አፍቃሪ ስለሆን አይደለም። ኤቭሪባዲ ሴይስ ኢት። እንደምትሰሙት ጀነራሎቹ አሁን እንግዲህ ከኃይለ ሥላሴ ዘመን ጀምሮ ጦር ውስጥ የነበሩ ባላለፉት 35-40 ዓመት ከተራ ወታደር እስከ አመራር የደረሱ ጀነራሎች ጦርነት መዋጋት ስልጣናቸውና ሙያቸው የሆኑ ሰዎች ጦርነት በቃ ይያሉ ነው። አመራሩ የቀድሞ ፕሬዝዳንት የተባረረችው በሌላ ጉዳይ አይደለም። ነገራቸው በቃ ጦርነት በቃ ስላለች ነው። ነጥኛስ ኤቭሪዋን እዛ ሲስተም ውስጥ ያለ ሰው ለህይወቱ ፈርቶ ለስልጣኑ ሳስቶ እንጂ ጦርነቱ ሀገሪቷን እያወደማት እንደሆነ ይረዳል። ኢንፋክት አም ጀስት ዜር ስፖክስማን ከተቃዋሚው የበለጠ ከአክቲቪስቱ የበለጠ እኔ የታፈኑ የመንግስት ባለስልጣን ድምፅ ሆኜ ነው ይወጣሉ። because the nightmare you know እዛ መንግስት ውስጥ ያሉ ባለስልጣናት ከሚሊተሪ እስከ ሲቪል ያለው በህልማችሁ ባሱ ውስጥ ቁጭ ብላችሁ ባሱ ወደ ላይ ሲገባ ወደ ገደል ሲገባ መንቀሳቀስ መውረድም ማትችሉበት ማስቆም ማትችሉበት ነገር
Have you experienced that kind of dream, nightmare? That's a nightmare for the people in that country. So, እመለምናችሁ በተለይ የትግራይና የኤርትራ አክቲቪስቶች, whether you support this government, that government, whether you support this faction or that faction, please do not support another war. Because we will not survive. As a society, as a country, we will not survive another war. አንዱ መልእክት እንድታደርሱ ሊፈልገው ይሄ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ አልቆለታል። it has collapsed. ነጋዴው ንግድ ሙሉ በሙሉ ቆሟል ማለት ይቻላል። የኑሮ ውድነቱ ሰማይ ታሷል። በዛ ላይ አልፎ የተረፈችውን ኮሪዶር በሚል ከተሞች ላይ ያሉ ትንሽ ሱቆች የሚሰሩበት እያወደመ ያለው። Sometimes I feel like he is being sent by the devil to destroy the country. It's an incredibly scary situation. ይህን ፐርሰናሊ ለማድረግ ሳይሆን I just could not fathom what this guy is doing. ስለዚህ my message ለኢትዮጵያ ለኤርትራ ህዝብ ለሁሉ ለብሔር ብሔረሰቦች, we need to say no to war. ይህን ስል ፓሲፊስት ስለሆንኩ ሰላም ስለማፈቅር አይደለም ጓዶች. I tell you this as somebody who I think I understand politics to some extent. I understand the impact of war, not only on politics. You know, war is politics by other means ይባላል አይደለም? ጦርነት ፖለቲካ በሌላ መንገድ የሚካሄድበት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን የፖለቲካዊ ጦርነት አይደለም እየተካሄደ ያለው። ሀገርና ህዝብ የማውደም ጦርነት ነው እስካሁን የተካሄደው። ምንም ፖለቲካዊ ትርፍ ያልነበረው። እስቲ ልጠይቃችሁ፣ ማን አተረፈ ከትግራይ ጦርነት? ኖበዲ። ኦሮሚያ ውስጥ በየቦታው ሰው በየቀኑ ኦን አቨሬጅ 100-200 ሰው ይገደላል። ኦሮሚያ ውስጥ last 6 years more people died in Oromia than ኃይለ ሥላሴ, መንግስቱ, መለስ combined. ኢትዮጵያ ውስጥ I think አዲስ አበባ ውስጥ ያወጣው ጥናት ነው 1.5 ሚሊዮን people በጦርነትና በጦርነት ተያያዥ ችግሮች የተነሳ 1.5 ሚሊዮን ሰው ሞተ። ከዚህ በፊት እኛ የምናውቃቸው ጦርነቶች የ30 ዓመቱ የኤርትራ ጦርነት፣ የ17 ዓመቱ የትግራይ ጦርነት፣ የኦጋዴን ጦርነት፣ በተለያየ ቦታ ሲካሄድ የነበረው ጦርነት ወይ ደግሞ ወደ ሰሜን ወደ ኮሪያ ይላክናቸው ወደ ኮንጎ ይላክናቸው ወታደሮች ሲደመሩ 1.5 ሊሆን አይችልም። Just think about it, you know. This is incredible. So, what I want to plead with you, እኔን አትደግፈኝ፣ እኔን ፖለቲካ አትደግፍ። ህዋትን ጥላ ደግፍ፣ I don't care. ኤርትራን ደግፍ አትደግፍ, I don't really care at this point. Because we are no longer talking about politics. We are talking about the very survival of the people and the country. So, whatever you do, ለዚህ ሰይጣናዊ አካሄድ ጭድ አትሁኑ። ለዚህ ሰይጣናዊ አካሄድ ነዳጅ አትሁኑ። Say, refuse it. Refuse the temptation. ብዙ ቁስል አለ እዛ ጋር። ብዙ ቁስል አለ። ብዙ ልዩነቶች አሉ። ብዙ ንዴቶች አሉ። ብዙ ቁርሾዎች አሉ፣ ቂሞች አሉ። ምንም ጥያቄ የለውም። እነዛን ወደፊት ፈጣሪ ካረዳን በውይይት በድርድር በቴራፒ ልንወጣቸው እንችላለን። ኢትዮጵያ ውስጥ ባለፈው 6 ዓመት የነበረው ቀውስ የፈጠረው ኮሌክቲቭ ትራማ is unimaginable. ኢትዮጵያ የሄዳችሁ ሰዎች፣ በቅርብ የሄዳችሁ ሰዎች እስቲ የሰውን ፊት ይዩት ጓዶች። People are spiritually, sentimentally, emotionally drained. የኢኮኖሚ ችግሩ ብቻ አይደለም። It is going to take us generations to get out of the trauma of last 6 years. Imagine if we add more war.
ሶ የኔ መልእክት ይሄ መልእክት ገፋበታለሁ። I don't just preach. I will do whatever it takes to stop it. በተፈጥሮ ያለኝን ፈጣሪ የሰጠኝን ዕውቀት ተጽዕኖ whatever it takes, I and my colleagues will do whatever it takes to stop Abiy from taking us to another war. ከተቻለ በአስፈላጊ ሁሉ ጫና ወደ ጦርነት እንዳይሄድ ያሉ ጦርነቶች እንዲቆሙ፣ ካልሆነ ግን ወደ ሌላ እሳት ሀገራችንና ህዝባችን እንዳይከት we are determined to stop it. ከዛ በፊት ከጨረሰን fine. We are prepared to pay any price, any sacrifice to make sure ለኛ ለኦሮሞይ ደግሞ ተረዱ እንዳሁኑ ቅስማችን ተሰብሮ ያልበታል። ለረጅም ጊዜ ተጨቁረናል፣ ተንቀናል፣ ተፋይተናል። እንዲህ ስንናገር I want other nations to understand us. We feel the pain. በእኛ ስም ነው አብዛኛው ወንጀል እየሰሩ ያሉት። እኛ የታገልነው ጭቆና እንዲወጣ እንነሳለን። ከማንኛውም ህዝብ ጋር እኩል ሆነን በቀያችን ላይ መዘረፍ መበዝበዝ ቀርቶ ሰርተን ከችግር ለመላቀቅ በማንነታችን መገፋት መጨቆን ቀርቶ ተከብረን ባህላችንን ታሪካችንን ማሳደግ ሀገራችንን እኛም የድርሻችንን ሁሉም ድርሻውን ይዞ ተከባብረን በዲሞክራሲና በፌደራሊዝም አብረን የምናደርግበትን ስርዓትን ለመገንባት ነው ያን ሁሉ መስዋዕትነት የከፈልነው። አብይ ባለፈው 6 ዓመት የሚያደርገው ፕሊዝ የኦሮሞን ህዝብ ፍላጎት፣ የኦሮሞን ህዝብ ዓላማ፣ የኦሮሞን ህዝብ ጥቅም ያማከለ አይደለም። Abiy is probably the worst of us. እንዲህ አይነት ናይትሜር ከኦሮሞ ፖለቲካ ይወጣል ብለን ፈጽሞ አስበናል። ዝም ስንል የነበረው መናገር ከባድ ስለነበር ነው። አሁን ከሌሎች ህዝቦች ጋር ሆነን ሀገራችን ወደ ሌላ ጦርነት እንዳትገባ አሁን ያሉ ጦርነቶች እንዲቆሙ ሌላ እልቂት እንዳይመጣ እስካሁን ለደረሱ እልቂቶች ዲሉ ነው። በመቶ ሺዎች የሚሆኑ የኢትዮጵያ ወታደሮች ትግራይ ውስጥ አልቀው this guy did not inform a single family. እዚህ ታውቃላችሁ የሀገር ወታደር ሄዶ ሲሞት ቤተሰብ ይነገራል። እድለኛ ሆነ የጎረቤት ሀገር ሰው ከሌለ በስተቀር አንድ ወታደር ሲሞት እናቱ አትሰማም። ለተሎን ሌላ ቤኔፊት ይቀርና the kind of disregard he has for human life is incredible. So እባካችሁ የሀገራችን ህዝቦች ብሎ የኤርትራና የኢትዮጵያን ህዝብ ኤርትራና ኢትዮጵያ በታሪክ ሂደት ሁለት ሀገር መሆናቸው እሙን ነው። እንደ ህዝብ ግን ይሄ ህዝብ አንድ ነው፣ ሊነጣጠል የሚችል አይደለም። ኤርትራ ተበጥብጣ ኢትዮጵያ ሰላም ልታገኝ አትችልም። ኢትዮጵያ ተበጥብጣ ኤርትራ ሰላም ልታገኝ አትችልም። ኤርትራ ደህይታ ኢትዮጵያ ልትለማ የምትችል በቀጣይ ዘላቂ ሰላም ይመጣበት እድገት ይመጣበት ሂደት ሊኖር አይችልም። The same is true inside Ethiopia. More than ever before, our faith is intertwined. ይሄንን አሁን የመጣ ችግር አሁን የገባንበትን መቀመቅ ተደማምጠን ተባብረን ልንወጣ እንችላለን እድል ካለን ፈጣሪ ካረዳን። እንደ ትላንቱና ግን ጣት እየተከታሰረ የተራ ፖለቲካል ስኮር እያደረገ የምንሄድ ከሆነ ሁሉም የለፋበት ሁሉም መስዋዕትነት የከፈለበት ተረስቶ የባሰ አደጋ ውስጥ እንዳንገባ አደራችሁን። የጦርነት ማገዶ አትሁኑ። ለጦርነት ደቦ አትውጡ። በማንኛውም ወገን ይሁን ሁሉም ጦረኞችና የጦር አበጋዞች
ከቻላችሁ ተማጸኗቸው፣ ከቻላችሁ ምከሯቸው፣ ወይ ጫና አድርጉባቸውና ሀገራችንና አካባቢያችን ሰላም እንዲመጣ እንስራላለሁ። አመሰግናለሁ። ጥያቄ ወይም ጥያቄ ያላችሁ በአማርኛ፣ በኦሮምኛ፣ በእንግሊዝኛ፣ በሌላ በምትችሉት አስተርጓሚ እንፈልጋለን። ማንችለው ቋንቋ ከሆነ እዚች ጋር መጣችሁ ጠይቁት። ጥያቄና በአማርኛ ሊጀምር መሰለኝ ነው የጥያቄው መፍቻ አደርገው። ብስሚላ ቶሌ ፈያቴ ጆዋር መሐመድ ጋፊን አንጋፈቹ በርባዱ ቀብሶን በረኩም ለማፊ ኩዳፉ ወሉማን ታኔ ጀልቀምነሱን ኦሮሞ ፈረስቱት ሎጎን ከኛ ኦሮሞ ፈረስቱት አመሞ ሰባብ ሰብለሞታ ሁንደ ያምቴ ብየተናደን ደመችዝ ነው ይቻጅርታ ጉጃል ያደቹ ባሉ ሶቺን ኡመታ አማራ ዲበመኒ ባኒ ቴሳኒ ፍሌ ቤከምቲ ከንቴ አክስመቲ ወሬስ ላገርቲ ጂሮ በርባዱ እንዳፍሌ ቤከምቲ ከና ዴማ ጅርታ ገባቱመቲ ወይተ ሰባብ ሰብለሞታ biyya balaalachuu yaamaa jirtu islaamuun keenya ka duratti Oromoo faris jaa ammoo Itoophiyaa faris hin jenna moo maal jenna eessa baasawun mootu guutuu yaamachaa jirtaan biyya dandamoo deemta የድሮ መጀመሪያ ስሎጋን የነበረው ኦሮሞ ፈርስት ነበር የሚለው አሁንስ እርስዎ ምን እንበሉት ኢትዮጵያ ፈርስት ነው ወይስ እንደ ድሮ ነው ኦሮሚያ ፈርስት ምንለው? ምክንያቱም ብሔርና ብሔረሰቦች ጥያቄ እየጠራ ስለሆነ ከዛ አንፃር ነው። ስለዚህ ገለቶም ይርፋሉ። ሌላ ሰው ድሉን መጠቀም ወይም ደግሞ ወደ ስቴጅ መልሰዋለሁ ትንካለች ወደዚህ My name is Hassan Thompson and I am actually from Oklahoma. And I am very, I would say naive. I don't know anything, so I'm here to learn. So anything I only heard about Johar Muhammad from online, so I'm open-minded. I am about one thing, one Ethiopia forever. And one highlight was I met his guard when I got here 3 hours ago, and he was very good to me. And he lightened up, and he even asked me, I said, hey, is this only Oromo people or any other people are welcomed? And he said, no, this is for everybody. So that, I was like, okay, because I don't speak Oromo. I only speak English, Siltinya, and Amharic. So I am grateful to be here and to learn from these awesome people. My question for Johar Muhammad is, one, what are you doing to unite Ethiopia? And secondly, it is okay to be proud of Oromo and Silte. I'm Silte myself, but we have to do everything we can to unite. It is okay to list the negative things that Ethiopia is struggling, Ethiopia is doing, but as he's explaining we are struggling with, what is he doing to unite Ethiopia? My other question is, what is your goal? I know this is not, as people say, this is fundraiser, but what is your goal by going around and speaking? And last but not least, I am Christian, and I will continue to pray Ethiopia, even for Johar and all of you guys. Thank you.
Thank you. All right. Any other person? Okay. Okay. Good. Jawar Mohammed durante se daga yogina ja wani barci sai ja kyan sai gafin to ya takuma taki chansan oromon anga arrati ya chuda kapso khar laman gegesu jira khara takamu dinara fulle fani gegesina lamma dama wal rati kapso jira amma ti kapso amma jel kab jana kete social media gubati nama takataka khasi mor muni agarra social media gubati ya chuda so waluma galati chuda 100% dinarati fulle fati kapso oromo yom bakataka wali debiye dima yomi walirati bugogo dabati hanga khom hinji jiramnati we can do nothing kanuma ji berbada alfardo galatin መጀመሪያ ስሜ ናትናኤል አስመላሽ ይባላል። የትግራይ ተወላጅ ነኝ። አይደን ነው ስንት የትግራይ ተወላጆች እዚህ እንዳላችሁ ብዙ ጊዜ ዳላስ ስመጣ እንደዚህ አይነት ስብሰባዎች ሲካሄዱ እጠይቃለሁና ስንት የትግራይ ተወላጆች አላችሁ ብዬ እጠይቃለሁ። ካላችሁ ብዬ ነው፣ ከሌላችሁ እኔ ብቻ ነኝ ማለት ነው። እኔም የለውጡ ደጋፊ ነበርኩኝ እንደ ትግራይ ተወላጅ። ህወሓት በትግራይ ህዝብ ስም ብዙ ግፍ ፈጽሟል። ስፔሻሊ በኦሮሚያ አሁን በምንሰማው የሀገሪቱን ኢኮኖሚ የኦሮሚያ መሬት በመሸጥ ሀብት በመዝረፍ የትግራይ ህዝብ በኢትዮጵያ ህዝብ እንዲጠላ አድርጓልና አሁን ያለው አብይ አህመድ ኦፍ ኮርስ የኦሮሚያን ህዝብ አይደግፍም። ነገር ግን ከኦሮሚያ ነው ብለው የሚደግፉ ሰዎች አሉና አንደኛ እነዚህ ሰዎች ያለ ምክር ነው። ሁለተኛ እንደ ትግራይ ተወላጅ ኢትዮጵያ ሁሌ ጦርነት ውስጥ ስትገባ ዋጋ የምንከፍለው እኛ ነን። ብዙ ጊዜ ጦርነቱ የሚካሄደው በትግራይ መሬት ነው። አሁን ያለፈው ጦርነት አይታችሁታል። አሁን ከኤርትራ ጋር ልንዋጋ ነው። ስለዚህ ጦርነቱ የሚካሄደው በትግራይ ድንበር ነው። መስዋዕትነት የሚከፍለው የትግራይ ተወላጅ ነው፣ የትግራይ እናቶች፣ በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ናትና ጃዋር እንዳለው ሁላችንም ይሄን ጦርነት ማስቆም አለብን። ሁላችንም 27 ዓመት ሙሉ ጨለማ ያለን ሰውዬ ኢትዮጵያን በ6 ዓመት ወደ ጨለማ ቀይረዋልና አንደኛ ሁላችንም ይሄን መከላከል አለብን። አንተስ ምንድን ነው የምታደርገው? ስፔሻሊ ይሄ ጦርነት እንዲቆምና አብይ አህመድ ወደድንም ጠላንም በኢትዮጵያ ህዝብ ተጠልቷልና ይሄን መንግስትም ለመቀየር የተሻለ መንግስት ለማምጣት ምንድን ነው የሚጠበቅብን? ሁሉም በኢትዮጵያ በሚዲያም በምን የሚታገለው ውስጥ ምንድን ነው መስራት ያለብን ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። Thank you. Anybody else? All right. Okay. Kota garan. Bismillah. Ini dia gafile kamu. Jawarian kuliah musafir. Arabiya tibai kamada. Jawar. Lenta. Fakki nama. Rabbi siyaadar qaru. Turalli baay'ee hojjettee hin fudhatamne yeroo tokko tokko waan rabbi jedhetta. So rabbi nu haa gargaaru si haa gargaaru gaada itti qabdu kan inshallah rabbi si haa gargaaru umrii dheeraa. Plus bakkii jireenya isaa